Pozdrav svima ljudi, ja sam Njegoš. Mi ćemo danas igrati FIFA 16 Ultimate Team. Šta sam uradio? Znači, prodao sam onaj tim, zaradio sam 35.000 coinca. I sad treba da unapredimo ovaj tim. Znači, tražimo neke super igrače. Znači, kupujemo novog igrača. Ne, dva nova igrača koja će nam treba. Evo, oni. Slišaju? Ok. Sad treba od 35.000 nekog fantastičnog igrača da kupimo iz ove lige. Da vidimo ko nam je u ponudi. Pogledajte ovo! Busquets! Casilja, jo! Evo slašnjaci. Ali Sergio Busquets. Ona još jedna vlak, jo! Koja zvjerčina. Griezmann! Toni Kroos. Ono nekog džokog igrača. Kakva ponuda. Jordi Alba. Mene zanima toliko ko jak iz Real Madrida. Real Madrid. Da vidimo, tu je Kovačić. Ok, Isco. Pogledajte, Toni Kroos. Pepe. Karim Benzema. Ok, imamo Paco u napadu, tako da ništa od toga. Ajde da probamo ovako. Ono neke dobre igrače. Ok, tu je Koke. Ljubičast. Koliko to vrijedi. Ljudi, ne znam koga da stvarno. Znači, toliko dobri igrači. Tu je oko nam iz Barcelone tu. Ter Stegen. Zeleni. Ima još neko. Raketić 85. Kakva je to zvjerčina. Pique. Ovo je fenomenalno. Ali ja želim da kupim igrača bilo koje lige, a da ga mogu prodati, što ima fantastičan tim. Ok, neko koji je ogromno vrijedan. Danilo. Zojet. Ja mislim da... Kako ima? Infontrap! Jo, kako on vrijedi. Čekaj. Odvrajan pek da vidim. Da imam neki pek pod moć. Jaaaa. Kaj je sve ovdje samo? Moram trap.
Pogledajte ovdje ocjene. Svjetski igrač. Ako bi njega prodao. Ne, moram ga prodati. Nisam ga džabe uzeo. Nema šanse da ga quick selling 2000. Znači 9 igrača. Ovo ću prodati za 50.000. Ali pogledajte koji će buy now biti. $61.000. Sasvim dobro. Ljudi, idemo na utakmicu. Ok, ovo će biti jako zanimljiva utakmica. Moja lopta na početku. Ok, igramo protiv Galatasaray, loša lopta. Kupio sam malo igrača, nekih malo boljih, koji vrijede. Samo se ne vrijede. Ne! Jasim. Čekaj, moram možda. Alo, pa faul! Ko ovo nije bio faul? Ovdje je faul za nas. Okej. Pa imamo ja prostora za išta. To, sad može šut. Benat, jo, dobar šut. I ovdje njegovi su igrači ipak bili bolji. Tako da. Ok, dobra lopta, Češijev. Adriano za Paku. Pa kako? Idemo na drugu polovinu. I ja, kao vidite ovu priliku, ljudi, kako sam imao. Idemo. Bacivanje. A Češijeva, ništa. Ok, Fonta si uzeo loptu. Ne još jedan. Ok, kakva peta. Evo lopte, Češijev, pa pogodi je. Kako si ovo promašio? Pa Češijev. Ne obranio, ali... Kako? Offside. Nemam još puno vremena. Imamo. Još 20 minuta. Ok. Ajde. Mogu da učiniti čudo. Ne! El Fuego. Olito. Pako. Ajde, Češija, pa gdje si? Nismo te dugo vidjeli.
Okej, pa daj, jesi li? Izgubili smo. Ljudi, ja mislim da bi to bilo to što se tiče ove epizode, a mi se vidimo u sljedećoj. Ćao!